agit nga, hay kakaanakan, sinupay nga rod, iti kablaawak, no di nga si kayo, nga kakaanakan ni Antiyo. Daytoy manan ni Antiyo nga bangeta, nakalalaaw, nakangiyong-iwat, awan da gijay amok, wen, awan da, ay na. Iso nga, time ko, tatati ag-shine, ag-ngiwat, nga kung gano'n na tadakil nga ngiwat ko na, ang ag-ngiwat, diba? Kasi nga rod, tatangaan daw, Wayne, ay na, puro nga Ilocano, tisaon na ang titatatalin, agadumat, kan kinagumat, kanya na ang tiri, di lang Tagalog, hindi na minsan nga video. Ngam tatangarod, surutan nyo nga, tipagas tingiwat ko, naging Ilocano, tanin at tingiwat ko nga talaga, awan ti Perino na, nagsasawag ti Ilocano niya. Isungarod nga pinagpalas ko ang Tagalog ta, no, matarosan da dagiti, hanga makataros ti Ilocano, kasi kayo nga nga makataros ti Ilocano, surutan nyo nga ti bagbagat tatanya. Kastoy tingiwat ni talaga nantiyo, nagsasawag ti Ilocano, kastoy nga talaga tingiwat ko, napartak, awat ti Perino-Perino. Nya, iso nga bala kayo nga mangsurot ninyo ti bagbaga nga rutag tanya. Sige mga rod, natarosan nyo dahil tang ibaga. Sige nga makataros ti Ilocano. Nya. Ure lang nga lumabas ito, ti panag Ilocano, to talaga nga nagsasaog ti Ilocano, napardas nga talaga. Toy, awan nga talaga ti effect na nya. Dahil ti paypayso nga pa nagsasaog ti Ilocano, nagsasaog ti Ilocano nga talaga. Hangko nga pinapardas, hangko nga inedit, dahil nga video nga pa nagsasaog kinyayo, iso nga. Tata nga talaga, surutan nyo nga talaga, no, ti bagbaga nga talaga, ta Ilocano nga talaga, aming ibagag tata. Iso nga, sige mga rod, sige, aming nga makataros ti Ilocano, tarosan nyo amin ti bagbaga, no matarosan nyo laang nya, paglaingan nyo mga rod ti kwa, ti Ilocano, iso nga rod nga kwa. Dahil dyan nya, natarosan nyo ka ting bagat. Sa may sunod sa nga talaga, awan nga talaga tikwa, surat-surat, hangko nga basbasahan, talaga na niya tirong lang, tingiwat ko, iso ti bagbaga. Kung niya ti mapampanunot ko, awan tagi sursura, awan ti agbasbas, awan ti basbasahan, nga iko ay magbagat nga aming nga video, talaga nga pampanunot, lang nga dagos dahita impromptu, kung nadangarod nga kasjay. Iso nga, nagsisanod ko, kararami ang ti video, iso nga makapakatawa siguro, tagaminda dyan nga rod, impromptu, tapos nga pinagpanunutan, iso nga makapakatawa aming ibagbakin niya, o tatangarod, surutan nyo kamit aming ibagbaga niya, no matarosan nyo aming ibagbaga kanag sa surat. Ako nga isusurat, isubtitle na dahito nga Tagalog, tanong matarosan ti Tagalog, kasi kailang aming Ilocano ti makataros dahito nga ibagbaga nga video niya. Bahala kayo nga mangtaros, ipabasiyo dahito kayo, ipapigsayo ti tabulyom nyo, no saan ipabasiyo, ipaslumusom nyo, no dahito, nubuya nyo dahito nga video, tanong matarosan nyo nga nalalain niya. Natarosan nyo aming ibaga kinayaw. Makapakatawa kayo nga talaga. Rapper na Antiyo, ti Ilocano, rapper nga talaga niya. Siya talaga, nagsusok nga talaga ti Ilocano, napagas ka talaga pa nagsasok ti kami, Ilocano o Antiyo, at itingdak ka lang nga sao. Tapos paborito ka talaga tagso ti Ilocano, lalo nung ti katungtungan kat Ilocano, kasi lasi kayo, Ilocano kaya amin ita, isong nga duri kasi anong ti kapadas tinguhan ng Antiyo nagsasao, matarosan nyo natatagamin Ilocano nga ti bagbagak amin, kan Ilocano kayo, mataros yung mati Ilocano. Isong nga kasdyan, ti Ilocano, hanggang nga talaga nga nariga nga susuruan ti Ilocano, kaya mong talaga masusuruan ng ti Ilocano. Ti Ilocano nga talaga, hanggang nariga ti Tano, kaya mong talaga masusuruan, kati katungtungan dagita Ilocano, amo nga nagsao kakaruban, no mo dito Ilocano, kaya agpasuro ka kinyada, kan dagita kakaspilang, kagaya mo nga mo natag sa ti Ilocano, agpasuro ka kinyada, tagamin nalaka malang susuruan ti Ilocano, hanggang narigat ka, patasam na ka na ngayon, basi-basit, kasi di damagam isuda, damagam na dahil mong matarosan, kung dati kaya mong masusuruan, iba kami lang damagam lang kinyada, kasi taot mong matarosan, magsabasit, at kita mo mong tag-Ilocano kasdyan. Kansi kayo nga muna ag-Ilocano, hanyong lilipatan nga ag-Ilocano ang kananayon, duray niya tayan nyo. Kaya nga mababae nga sa Ilocano, tagamin hanyong ibabae, dahita nga lingwahe tayo, tagamin Ilocano, rich dayta, mayaman dayta, iso ti kayamanan tayo nga Ilocano talaga, iso nga tayo nga lilipatan tag sa Ilocano, kana tayo nga lilipatan nga gisuro to bobi nga Ilocano, tanamudan to, iso danto tag sa Ilocano na dumaktal tayo, kasdyan. Dahito nga video, talaga nga puro nga Ilocano, tibaga iti nga video tagamin, di na o di nga video na Antiyo, ay na nagadot inag-comment nga nagungot kina Antiyo, nga nagtagalog na Antiyo, ay nakapinaras ko lang nga ron, iti ag-tagalog, tagamin nga ikot, syempre matarosan dati sa bali nga Pilipino, tagamin nagadto mga ultimang follow kina Antiyo nga hangalang Ilocano niya, katay di lang nga video, pinaras ko lang tinag-tagalog, iso nga, sige nga ro, dahito nga video kat Ilocano, si kanti bahalan, tagamin, agrarami nagti video, narigat ka talaga nga edit nga ikanti subtitle na tanong kwa, tanong matarosan nga sa bali nga tao, kanarigat nga talaga, katay kung mga rod nga matarosan mo ti sa bali nga tao, iso nga agrarami nagti subtitle na nag-edit ti video, hangko kay ikan subtitle dito nga video tanong si nga bahala nga Ilocano nga makataros dito bahala ka nga mangtarosan niya inarami ko nga dito nga video tanong maamon yun kasano ka baktas tingiwat ng Tiyo nga agsaon na Ilocano kasi nga talaga tingiwat ng Tiyo awan ti basbasaak awan ti mangisusur awan ti sinurat ko nga ibagak kinya tatangaal daw no nya ti rumar jingiwat kan di panunot ko iso ti bagbakin niya iso nga bahala ka nga mangtaros kinan Tiyo no nya ti bagbagak nya